Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala hau hi pachbaikan me patgai menung meng sabab kong ngap gai Allah Subhanahu wa Ta'ala pagadung rezeki me patgai nan nyunan je tu riya ru takwa hui napa Allah Subhanahu wa Ta'ala yani ka ngak hatom paka ko Allah Subhanahu wa Ta'ala dau dan pak atas mengatom paka kong maksiat napa Allah Subhanahu wa Ta'ala nan nhuគឺជាសបបអតាពូនមូលហេតុក៏ងាប់ហើយ Allah Subhanahu wa Ta'ala បកនឹងrezeki ម៉ែបាត់ហើយ Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala firman lai wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib តែនហើយញូតកវ៉ាណាប៉ា Allah តាន់ទៅ Allah អាកានហេបចឹងសម្រាប់ញូនឹងច្រកទ្ពាក់ហូមណាលែអាពេលឡៃញុំតាពូសិក្សាហេណាមកនេះនឹងគឺ Allah Subhanahu wa Ta'ala ប្រៃច្រកទ្ពាក់សម្រាប់ញូអាតាពូនចលែនទ្ពាក់សម្រាប់ញូវយរសុកហូមិនហេទូឡាយះតាសិបតែញូយ៉ានី Allah អាកានហេប្រៃ rezeki ណាប៉ា បុគ្គលកងតកវ៉ាណាប៉ា Allah Subhanahu wa Ta'ala នឹងហងទីហៅថៅសំនួនអូហូមិនលែហើយយេញូតកវ៉ាពិតប្រកបណាប៉ា Allah Subhanahu wa Ta'ala ញូហួយពិតប្រកបណាប៉ា Allah Subhanahu wa Ta'ala មកនេះនឹងគឺ Allah Subhanahu wa Ta'ala អាកានហេប្រែច្រកទ្ពាក់សម្រាប់ញូតែ Allah Subhanahu wa Ta'ala អាកានហេប្រែ rezeki ណាប៉ាញូហង rezeki កងលោទីហៅថៅសំនួនអូBinan hakiknya bu takwa napa Allah Subhanahu wa Ta'ala makaninan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kadang yai yêu lại takwa nan yunan ja al khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yêu lại bu takwa napa Allah Subhanahu wa Ta'ala nan yunan ja ka huai napa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hoi napa Allah Subhanahu wa Ta'ala hoi kemneng hoi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala semom ta azab kubur ataupun azab nerakaរបស់ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lona wal amalu bit tanzil. Nyunan ya ka ngạ tôi ke kong gặp con mẹ yani tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qana'atu bil qalil dan trai pa hatai hang paka ko Allah Subhanahu wa Ta'ala au prai mai pak trai walaupun hasid hau manala rezeki ko Allah Subhanahu wa Ta'ala au prai mai pak trai hasid ska kenan trai ridha trai pak hatai tan tau trai kenan temeu di dalamចំណោមផងអារាងកងតកវ៉ាណាប៉ Allah Subhanahu wa Ta'ala តែtemeu di dalam taqwa នឹងគេយូរយ៉ា al isti'dadu li yaumir rahil គឺការត្រៀមរូបសម្រាប់ហារ៉ៃកងakan hidup terlap natam Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni to ti hagai akhirat niគឺនិយមន័យតកវ៉ាកង Ali bin Abi Talib កាត់ហៅហ៊ីបច្ចបៃខានមិនបាក់ត្រៃតែមនុស្សមកឧលាម៉ាកាយកាលែរយលតកវ៉ានឹងយូនយាកាងាទុយហាគីក៏ Allah Subhanahu wa Ta'ala បដៅតែត្រៃទើmenghin nga atau baka ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ham kham cái đến cứ nhiều tâm mơ di dalam taqwa napa Allah Subhanahu wa Ta'ala huôi napa Allah Subhanahu wa Ta'ala cho nên thì bao lệ ca con người taqwa huôi bất prakot napa Allah Subhanahu wa Ta'ala cái nên như cứ chia hà sa sabab meng hatom sabab con ngạ về thì mà cái nên là tua lâu rezeki mu Allah Subhanahu wa Ta'ala cho nên mudah-mudahan dari topik kau temui di dalamចំណោមផងអារាងកងតកវ៉ាមួយណាប៉ Allah Subhanahu wa Ta'ala អនុវត្តទុយបទបញ្ជារបស់ Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pak atas meng hatom baka ko Allah Subhanahu wa Ta'ala ហាមខាក់បែបបាក់ត្រីសង្ឃឹមលែ Allah Subhanahu wa Ta'ala អាកានហេបកនឹង rezeki បែបបាក់ត្រី dan Allah Subhanahu wa Ta'ala អាកានហេបតមើត្រីនៅទីdalam syurga nyu to ti hagai akhirat